Calabozo na celda del Zamboanga City Police Office sa mga persona mga tiempo. Después que arresta kanila ta carga shabu. El mga personas del Tactical Motorcycle Riders Operatives bajo na opisina del Zamboanga City Public Safety Company. Alauna pasada ayer, alina calle del Santa Catalina. Con mga persona nombra el Public Safety Company como kana Dani Sumalil, Otto Alni, Jerbs Banaag, Alcaizar Amdam, Romel Solis y si Albasir Abbas. Estos mga persona residentes a Asigun del Barangay de Santa Catalina, Imampang. Asigun Kunal Commander del Public Safety Company, Police Chief Inspector Ariel Huesca, un random inspection o mobile patrol el yace el suma police ayer tarde alina Santa Catalina. Cuando nota con grupo del mga persona y cuando checkya kanila, ya encuentra el 3 mga pakete del shabu na di ila posesyon. Y kanila ahora ta imbestiga si implikaw ba sila na bendida de droga alina mencionado lugar. Estos mga persona ahora detenido pa siyempre na celda del Zamboanga City Police Office tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.